Pangisengan iya mi antu pangrupanta mangiri ala nga lolong bunina. Nirupai asalana asing matompa erang kaniakanna. Pangisengan niga pabaturi pak matumatunta apilajara. Apilajara risijaina rupangna pangisengan le baka na pangnurun karaing Allah Ta'ala. Rupangna pangisengan na rirupa tawai papukukangna. Rupa tau ambagay ripa arengang tangke-tangkengna. Pangisengan ni pak rupa gaukang ni pasama turukan at jari pangadakang. Tampak na pangisengan nga niya kiri ulungta, napasujukan na niya kiri atinta, ati matangka sa tak roko kiri baraka.